somlangeni ndamsebenzisa nje umlangeni acize la letinto tingalahleki. Licembu la kalithethe lapha dzadzewethu uthatha eRichmond ACC licembu ke leli liqhamuke libonjeni cela uphakamise manager ufake ngale eRichmond bese ke uyangitamatisela sisibhodo lelingale ke nyalo uphinze uyathatha lotawudlala neRichmond. Umdlalo wekuqala lesubekako Nkosi lokwekuthi bani utawudlala nabani nansi imbabane Solosi ithatha laba beRichmond kunemprofeti ke Nkosi le office lasuka khona bekashito lomunye nasuka le office wathi swalo utawudlala nebaselibonjeni cela ukuthatha wesibili kulabancane hlukulomuntu umlangeni sitombona ukuthi udlala nabani. Icembu lelilandzelako la kuthiwa igabhagabha chamuke etulu yangivele ngayibona ukuthi ngene engakhumuli nesigcoko lapha Nkosi bathi nabayekhuta yavele yabhaca esaba wena Nkosi nayi igabhagabha ngiyayibona lapha asengibuke ukuthi igabhagabha udlala nabani Nkosi kuthi uthi ukhanuka bani etulu nakaho. Igabhagabha ithi ithatha Sisonke Football Club ngalomnye umnyaka yakuyabitwa ngekuthiwa standby le club le yagcina ibonakele ukuthi standby lolandzela kwemidlalweni wesithathu Nkosi sithathele dzadzewethu sibambe nama minutes lasele singakangena etindzabeni. Licembu lelilandzekayo wona kunene yiNsingizini Football Club. Singizini Football Club Nkosi lensingizini ke lena Nkosi ibuya etigodzini iqhamuke endase eshiselweni akusuye mnotho Nkosi. Singizini Football Club ingabe utawudlala nabani nikhanukani wololo iRangers Football Club iqhamuka khona eshisel awidabi yaseshiselweni Nkosi yemake yo shakutela dzadzewethu ungiphe lomunye lotawudlala lolandzelako umdlalo wesine. Umdlalo wesine siyawubona lapha ulandzelwa ukuthi utawuthathwa ngibani Nkosi Sitwashini United balamba bane laba bathi Sandla Sitwasha ngibo ke labatawudlala lolandzelako lotawudlala nabo ngithathele dzadzewethu Sitwashini United sitawudlala kanye nalolandzelako nanguya wololo inyoka nehlazane Green Mamba inyoka nehlazane Green Mamba nangu lolandzelako lomunye sibone ukuthi ukhanuka bani yena Nkosi ngathi bakalozithe Hlezi laba Nkosi ufanele kube uyabati Nkosi laba ilozitha itabe idlala nabani ke yona la kulomsebenzi lozitha utabe agijimisana nabani ke kulomsebenzi lomkhulu kangaka imbabane Highlanders Nkosi imbabane Highlanders Nkosi usiva lesive sihleka siyathi ukuthi kutawendekani kulomsebenzi lo siyathi kusikwake kwendekane emavuso kulomsebenzi lo lolandzelako hlubu waqala nanguya amphakamisa ulandwandwa lapha uthi lena iViva Stambo 11 Viva Stambo 11 icembu leliqhamuka ke kumbe lapha kamanzini leli lipromotiwe leli ku First Division litinde lapha eMalkens nangilotawudlala na Viva Stambo 11 uthi ke yena akube yiNsingizini Hotspurs Nsingizini Hotspurs wahleka ke mnotho kulesigaba lesi wahleka ke mnotho kulesigaba lesi ngathi uthi ngiyabonga ngilitfolanga leli lomnyaka lophelile iqembu lolandzelako emidlalweni lomunye Nkosi kutawulandzela uMsumbe Manchester United licembu leliqhamuka kaHhohho kodwa nalo litinde la ku First Division Nkosi uMsumbe United asesithole ukuthi udlala nabani ke wona
Msumbe United utawubhekana eTulu nanaleli qembu lekuthiwa iThabangulu Celtics neMsumbe. Qembu lelilandzelako emidlalweni lomunye lolandzelako lidlala manager so uyadida. Qembu lelilandzelako Nkosi iSuthu Liverpool. Iqembu lelika First Division nalo lelinkosi litinde lapha elibonjeni. uSuthu Liverpool asesibone ukuthi ke nitawutholana nabani Liverpool Lesotho yona litabe ligijimisana nengwe mabalabala emabalabala Royal Leopard. Umdlalo lolandzelako Nkosi sitawubheka emkhatsini wana leli qembu lekuthiwa iRed Rhinos. Tindela petulu esteki bobhejane lababovu. Bagilatike eminyakeni lomnyelo endlulile Nkosi labo bhejana sesibuke ukuthi bagijima nabanike kulomsebenzi lophutsa bakako lo. Bagijima nemawele football club mawele lolandzelako hlubo wakucala lapha lokuncane kutaba nginanguya lotawuba nguLouis 14 iqembu lelisuka kaManzini Nkosi leli ufanele kulada umntwana Nkosi ngalapha ekhanyeni ufanele kubuya abadi lapha asiboneke ukuthi bagijima nabani bona ngekwekudlala kwabo bagijima kanye namalandi Chiefs bafana bemboyi labasuka lapha eTulu Espiki. Sichubeke satha naba bekugcina singakangene etindzabeni hlubo wakucala. Liqembu leli kuthiwa yiManzini Sundowns Baso. Manzini Sundowns ubhekene nabani ke ngoba ungasilaba kaManzini sola baphume ebhodweni la. Mabhakajuju Moneni Pirates. Moneni Pirates lelandzelako la sitawubona ukuthi lencane kutaba nginaliqembu lesitakulibita ngeke ukuthi yiPigs Peak Professionals. Pigs Peak Professionals asesembuke ukuthi ugijima nabani ke Pigs Peak Professionals. Ugijima na Ubombo Sugar itolo besate ukuthi nguIlovo funa kushuba lendvo naba basemasundvini Nkosi imasundvini Royal Swallows asesibuke ukuthi ke unikhanuka bobani lapha ebhodweni Masundvini Royal Swallows sabonakala ukuthi ukhanuke bane ebhodweni lakhe yena ukhanuka tinyontelwandle Manzini Sibets asibone ukuthi lolandzelako ngibani la kulomsebenzi lomkhulu kangaka kunamagwanyana iqembu leliqhamuka lapha endase elibonjeni ngilo lelitawungena lapha kulabancane asesibone libhodo lethu ukuthi likhokha abani ke kulesigaba lesi lolandzelako la kutawudlala magwanyana uthi ufuna ukugijimisa iYoung Buffaloes lolandzelako lomunye la asesibukeke lolandzelako lana ukuthi ngibani nansi Ingwene Sundowns nayo iyavela la ithi nayo itokufunela tawudlala naye Ingwene Sundowns tawudlala nabani la chamuke eshiselweni ke lapha mntwana Nkosi nembala bathi basezulwini siyasiphakamisa sandla Zulwini United bafana babhotela bathi sikhona Ngwene sicela kunibona
Cela konibona sesibuke la ukuthi lapha ebhodweni elizweni sola kupheli. Bantu landzelako la kulo yaqhamuka eMadlenya Football Club. Josi Gobana kaMadlenya. Gijima nabani ke Josi Gobana kaMadlenya? Josi Gobana kaMadlenya. Cembu lelilandzelako chairman weboard iManzini Wanderers bafana bemkhuleko ngiboke labagijima na Josi Gobana kuMadlenya mntwana enkosi ngekubikwa kwetinombolo la ngito leti tawudlala esigameni sekucala sikatsile ke kuthi sinathishana la kutawusala leti 16 lapho ke khona tasephinze uyabuya nkosi utokusho ukuthi cha sesingachubeka sente lo msebenzi ngumsebenzi ke lona nkosi lapho khona lisatawuhlala libandla lwalithuma le management committee bese seliyawaka emalanga phinze liyakha netinkundla nekwekuthi lo mdlalo ngoba siyesibone usukunyiswa kuloku lesithi i-grand opening ngiliphi ilanga lelingalunga nekuthi ngitibhita inkundla nkosi kwami kuphela lapho nkosi lebengingakuveta namuhla dasinase sakhile luhla lonke nkosi bese sesiyabaniketa nemithetho labatawudlala ngayo ukuthi batawudlala kanjani nkosi.